Мынакей туғандар, комиссар. Суанның атының баласы шығып атат. Таран төбе қашқа. Шурқағаның бір башқа да бұның атасы. Атасы қиынатылығы жанар. Азырқы шыны тұраттар. Атасы бақыт әкеде болған ғой бұның атасы. Азыр ұшымалда таран төбе қашқа болғанда шынымен тұрат. Кіріп таштаса керек еле. Мынакей төбе қашқаның баласы кен. Ассаламалейкум ақыл аке. Алейкум ассалам. Бүгін тайларды шығарат кеміз, Оа, шу елдің сынаусына дағы шықтық та. Бар нәрсені елге салайық. Ушу жазға құнан жашы. Құда қаласы 2 жаш болады. Анан өзің білесің да баяғы тарандан қармадым төбе қашқан 3 жыл үйірге қойдым әле. Сондан бақырқы партия үшін. Анан эми атылам деп өзім қармап отырдым эле. Анан баягы ойлогон ойду кыстаган турмуш жеңет дейт. Биз ойлогон нерселер эле боло бербейт экен. Жашоо шартка байланыштуу элдин сыноосуна салайын деп мына сени чакырып атам. Эгерде кызыккандар болсо ушу берейин. Атасына окшош экен, Кол бола кылып тарбиялап ат кылып алса. Атасына ошо окшош туруп кармап отурдум эле кәрим. Куда кааласа ушу төбө кашканын формасы бар элечи. Башынан баштап мына туяк бар эле. Атасы бирок убагында кыйынат болгон, өздөрүнүн жылдызы болгон го. Жаш экасы болуп, 2 жаш болуптур да. Жазга 16 апрелде туулган, эми колдо туулган үчүн туулган күндөн бери билебиз. Бой канча акыл эке бой? Бой кыргыз жылкыга жакшы го дейм. Ой 55 чыгып атат да 1.55. Бирок кыргыз жылкы чындыгында жакшы. Ден соолук баары мыктыбы? Ден соолугу жакшы да эми. Неме минге болуп үйрөнө элекпи? Буну ошо тулунунда 1 мингенбиз. Анан быйыл кышта 1 минилдисе 2 минилди кәрим. Ошо ойдон иштен бошоп эле бул турат. Караганга деле, кашыганга деле убакыт жок деген. Жакшы экен азыр. Кароодон кыйналып эле ушу. Кызыккандар болсо берейин деп чечтим да. Мен азыр жакындан дагы тартайын, анан дагы маалыматын айтабыз. Машиналар көп каттайт экен бул жолдо. Мына маңдайы. Абайлап. Башына азыр эле чоң аттын жүргөнү тура келет окшойт, Ошо атасынын ноктосучу. Шуну айттым да, баш чоң экен. Маңдайынан төштөрү, туяктары ичке карылып турат экен, туяктары дагы. Атасынын эле туяктары ушу. Мына жага буруң эле. Баасын канчадай сакла экен? Бул деле бааларды көргөндөн эле өзүчү. Эми жакынкы 500 миңге кое берейин. 500 миң. Кем болот, Жакын акчаларды көргөн да бул. Жакшы. Баягы ишине бар таран урукка кызыккандар. Андан мен төбө кашкан көп адамдар билет да. Атасына кызыккандарга беребиз эми. Жакшы экен. Азыр мен номерди калтырам. Кимге жаккан болсо чалыңыздар. Бул аттар мына бул Курманбек кичи району, Манас шаары Курманбекте турат. Номерларды калтырып коем, жазып коем, кимге жакса чалыңыздар. Жазга 2 жаш болуптур. Энеси кандай акыл акам? Бул энеси баягы Акыл акадан чыккан Чалпаң деген ат болгон. Ошонун кызы бул эне. Ва чоң жерде атпы? Ошол аттын кызы болуп калат бул энесичи. Энеси да жакшы экен да анда, эне жагынан ат жакшы экен. Ушул ат туугандар. Жакса чалыңыздар. Мынакей туугандар, комиссар Суанның атынын баласы чыгып атат. Ассаламу алейкум, ат сүйүүчүлөр, амансыздарбы? Бүгүн сиздерге ушул жана 3 малайда жакшы жылкыларды кармап, жакшы линияларды чогултуп жүргөн ушул акыл дегендин аттары тартылып атат, өспүрүмдөрү. Маалыматын беребиз. Анда эмесе видеону толук көрүңүздөр. Каналга аттар жакса сөзсүз лайктан басыңыздар, катталыңыздар. Жакшы сөздөрдөн атка менет кылып аткандарга жаза кетиңиздер. Баскан турган байкасаңыздар, азыр ат ээсинен мен маалыматтарын сиздерге алып беремин. Азыр өзүн чуркап көрсөткөн жанакы катыраңгыдагы Суанның атынын түз баласы деген маалыматтар менен баштап атабыз.
Boldu beri kaydı beri. At durup kalgan mı? Karim at. Büyürden karmalgandan beri paştı tur desep bol kaldı. Aha. Şu yüzde büyürden karmalgan. Şu oydan. Çünkü vakti öte da. Bir bulaka dele. Kaçtı var vardı. Yukan bir mini pargan. Aha. Şu oydan minbede koydu. Turgan nerseni yaş bala. Yaş balan bilesin atla düşünmeyin. Ova da. Ne yapıyor şunu? Sal çabuk kot da sorgan nerseni. Aha. Tavuğun geltiriyor ana salış gerek de ulaka dele. Ova. Bunun malumatın başta öyle kay sattın balası? Bu da şu linye komisarda. Aha. Özündeler bu ağında su sabdürü algamın. Su sabdürü çonkulu algamın. Oşol bayağı bizde Hatırankı'da Suvan Palvan var hazır. He. Genenbay Palvan balası. Oşonda komisar var. Bilesinde oşol atın balası. Jakşısı var şunda. Ova. Bu da balası bayağı atağa tengeli at oturgan deme. Aha. Nerse? Aha. Ben bayağı bizde at üstünde özürüyoruz. Ulak çapmasak dele atı düşünüyoruz. Aha. Ömür at menen geleydi at. Oşo men nemem de bağım da şondaydı. He. Atasından kam bulup da kalası. Atasını götürüyoruz. Hazır komisarlardan aldılar desek adaşmayız. Aha. Elge tanım aldı. Atası da. Oşo atasını da jaktırıp algan da Kerim. He. İnne komisarın elemez. Şu atasını bağla algan elem de o ağında bunu. Ha, tay gezinde gelgen mi? Anan şu karalmadan Sukurap degen balan algan bunu çe. He. Aldı şu nemeden algan, Suvandan. He. Pulunun da alan ekönü algan, öte çonkul algan bilem ben. He. Eldile bilet şu tarafta. Şu ekönün birösü şu mu? Aha. Emi şartqa baylanıştı can aytkandaylı. He. Jumuşqa baylanıştı. Elge salıp koyar eli. He. Basına gelip kalsa satabız ana. Meniyetin kılganга sal vakt tura gelbeydi hatta. Aha. Meniyetin kılsak kokuda kalasa. Anan hem ulagına 100% garantiya dep aytпайм мен. Себеби такшалып чабылбаган нерсе. He. Бирок топко салып, киргизип чыгарып, баягы баштапкы тарбияны уже үйрөтүп андай түшүндүрүп койгон маткачы. He. Girişine çıkışına Kuda kalasa mına. Mına garantiya. Jakşı. Kurç bu. Anan ba tek ulaklar diyen ba tıpılakaydan alıp çıkarıp үйrөтүп койгон мына ипподрomdaçı. He. Пышты кезинде эле жазга пышты чыгып атканда эле үйрөтүп койгом. Эгерге кадаганда да өзү билет кандай чыгышын. He. Анча ат илешпейт чыккандачы. Зарядка өгендан да? Зарядты Куда каласа 1000. Зарядты эми ушунчалык эле болот. Jaşı kanda olup kaldı? Жашымна жазга 2 асы болду. 5 yaş boldu. Ha. 2 асы болду. Aha. 2 жыл үйргө койдум Карим. Ha. Кыстысында койдум үйргө. Былтыр жаңасыйында койдум үйргө. Мына быйыл мына жазга 2 асы болду. Jakşı ken. Kanday çıktı yürü? Үйрдө дагы Bozbut beylerin var? ооба эми күтүп атабыз быйыл дагы. Aha. Ошого дагы эми кароо да кыйын болуп атат анан. Ha. Эндерам тууп кое берем деген Aha. ой менен азыр катарасына үйргө коем деген адам болсо деле Aha. апчык эле ноктодун шүкүрө берет. Jakşı ken. Boyu kançaçı kolat? Boyun 1.55'ke tartıp alı öğret de. Ha, jakşı. Ova. Anan emi aşık kamin bilbeyim. Ben yakından da tartayın. Akılaka bunu komisarın bağısını aytın. Komisardın baası bu jakşı şu pıştı malında çoң pulga bergen эле meselem. Aha. Özümde эле çoң pulga algam. He. Kaltat ayında 380 bin algam. Kaltat ayında 380 binge. 380 bin algam. Emi oşoga karap turup şu kızıkkanlar эле çalsın süйлөшөйлү. Жөнөкөй пул эмес ачыгы. Жөнөкөй баандай баа эмес. Басына чыкса сатабыз кәри. Көңүлгө туура келип калса, сатып беребиз. Эсине берип беребиz. Jakşı. Ben jakından tartıp oyundan da komisardı. Bunun özü kulundarında эле суан bir tuakçaga satış керек, ha? О, эми суандан кулун сурап жүргөндөр деле билет буларды. Ошону айтам да. Ооба. Жакында эле bir досум да алам деп жүрдү эле да барып будан. Жақсы кен. Жазға 5 жаш жаны бар. Экасы. Аге. Құлақ башқа. Кәдім саған қолың қайт. Аха. Bir kol қарай бергенге. Нар жақ қайдаңыз? Баандай эле жинди эмес. Аха.
Бар кыйын кичине өнөрү барат да жанагысы болот да, характер болот да. Чымчыла, баяндай, несерьезный характерлер жоқ, серьезный ал. Алған адамчы рахмат айтат Құда қаласа. Жакшы экен. Айгыр салып кулуна алсаңар деле мына үйрөтүп алып. Сатса деле бул бир сезонда өзүн актайт, калганына пайдаланат дегендейчи. Калганына мына үйрөтүп, суутуп таптап, улагына чаптырып бир палванга мингизсеңер атыңарды чыгарат Кудай калса, жакшы болуп калса. Калган маалыматтарды номерге калтырабыз, чалыңыздар. Бул эмеде турат. Манас Сары, Курманбек Кичи районунда. Заряд 1000 кәрім. Курстугуна Кудай каласа аты ушунчалык эле болот. Жеңилдиги да жеңил. Мүчө башы ham денелери да чымыр дене мындай. Спортивныйбы? Спортивный, мощный. Жакшы экен. Булар да толо, турба моюнда коет, муну турба моюнда коет. Үстүнө минген адам анан кел миниш керек да кызыккан адам. Анан баалайт дагы сенин видеодон көрөлөм. Туура. Бирок жоон экен. Фигуралары, санеттерин карачы. Төшүн, туяктарын. $779 779 44 45 45 44 45 45 779 менен 44 45 45 номуру. WhatsApp прямой бары?